so hamala yemu. Amama go for the banamala danya from Yakubana nama. Adele danya from my boy. Kunya bana nama no go. Ediamale so nukata so hamala yemu. Amama go for the banamala danya from Yakubana nama. Oh, never got ye. Never got ye. Look when I did my God. Oh, never got ye. Oh, never got ye. Look when I did my God. Hallelujah, from afar. You burn and I'm on my girl. If you have a lesson, look at us, so I'm an I'm a mama for the banana, Danya from Yakubana. Yanyi boko na miva evenigba TV. Egba ganyen keke toheade. Abale ikemi wone kwa. Fida ogbe. Le ganyi tutu kwa. Nye jagome. Between us, alomia dome wona. Ejagome. Yale corona tohe yesia kwa egba gano get tohe nenema miawezo va Evenigba TV miawe Evenigba TV pom akpebe yegamia pom le etroya alo fienya fi kenele kwa la nye ndio la nye troyo la nye ezayo mi do gbana mi akata ke egba Mia fofo tohiadele eziame. Eye pekpegere mia nube mia jaga egba fenya. Egba petanya. Eye nye nonome ple fomedodo. Never yevugbe kwa. Temperament and relationship. Temperament nonome ple fomedodo amepe nonome. Meglonezi gedebe le miape program ya jia kado do fe nyao kwe jila kple vi fe kado nyao esroto fe kado nyao holo fe kado nyao kata kumi bona lafia ye egba mi jibe mi alenkude mi ape nonome the temperament be de leke alunu kayo wona le mi ape kado nyao me eye mi ato ikele ziama epe kwenye Dr. Vincent Asima enye lecturer chichiodo metodeka le miape Ho Technical University efianu amegedo enye business consultant ewon anu gede na mebe ma khlo fi mete khleke awunu ta ma do wezone kwa miaiji enye eto eyonye esrohan ne mebe ma khlo wa menugo ta ba do wezone ko doc wezo yo akpe na ole doji yo mioha yo akpe be me yo wa me tromegbedemiu zigbanto ike madogo dog me se efe nufo efe down efe wisdom me glone do kunye le gbe magbebe egba la ogba me pege wa ba fona edua wa ba fona amo me nyabe adanu yilesia nenye bo fonuvo won to anya igbo mele go mesege atro agbe atro mi ape susu fe do fo donc akpe kakaka be eva akpe ke donc mi ape tanya enye temperament play relationship gba mi ajibe mi anya no kanye temperament alo no kanye nonome obe mi alo mi akata me amegbeto mi nya o gabe Wato mi akata mi ega ko pe no gabe nonome de gali vovovo de meku akpe odo fiaina no kola okata
no be nonome alo mia be temperament ele vovovovovo lo Jimmy Clay enu onyo amesi ame xove na amea enyoa enye your personality a ano chichi ano edodo ano sron ano totrodem ake temperament a na bia aduji lekeleke anan kaka adogodo amesi amapo yata wa globe deviala elekole tso devi meke ta jojome nu onyo o John Clay o le vovovo ta ekuda amesi amekple eto ya okovewu amo dina bene yo le chichi na yo jagba tro yo to gake o meta tro ne o ne donku jibe ele fomovi nyo ame ya iklu yo le ame ya fomovi ya hanyo ne le vu kakala adibe ne atre be yo play yo anani etefa adidi akene na ngolobe la mesi ame wona ngolobe video ko akobe ega yide do wo eleke kojo abakobe aba won kuna ma be ega trole that temperament la is inborn. That's the foundation. So you were born with it, you come out with it, and you grow with it. But personality, you try to shape it as you grow on. Yeah. Okay. Akpekakaka. Medekuku, last week, mi panvo afi amurova ko message kododa. Vo week de siada play enui kemija kanata mi matamavado message onu na mi panvo. Ta nenye be ejibe ya do message uda mi kwa na duida kaba modedeli hoho dog nyanu fom kwa ne gere susu amejibe abia kwa na bia kaba na matweni no ado na mi na ejibe ado message ado da kwa duida number ya 054 028 9608 054 028 9608 dog ebe nono meyawa ojimi plo ta me fia menye be maybe do komi va ko va po la fia da lona ne ko yiko le miamu ta ele ojimi plo le inside Yeah. ta me ma bia be de ke nono meyawa de enye nono me kawo leke wa do eto vuvua leke onko to vuvua lo onko kawe le osi alo leke. Okay. No me awa me eneli. Okay. Banto oyo be sanguine. Le ame onye sanguina. Ole very lively. Ole fan ko. Anya ya va beta mako uglona. Agble akonu. Very sociable. No do amedume onyawo, omenyawo. Apobe they flow all along. Ata la me de fifla ba dere ekode me. Amo subo. Akwa agbeno no la ma po be ele mudio. Ele fa ko. Adi afefe kula mesiame. Akodu kula mesiame. They are very open-minded people. I'm a veliao oyobe choleric. Okay. Yo eleke nyale ko gbele kojo. Ega veo, ega vivina o. Aw. Wa gbele eleke nyale ata gbere wa gbele be koku ya ele ko o kata ole. Wa gbele nya ko ajo mecho de kele emena America. Melancholic. Yo wa buta mecho nyawu. Anwele dada imo here. They pay attention to detail. O plan o be life. Be o indicate na forma or A, ma or B, ma or le. O detail in the sia de kodari afiano anozi ajizo. Then the last one, which is phlegmatic. Phlegmatic toa yo me dia gidi o. Ave choleric to. Me dia gidi crown no le bola o le mio. Uma funu. And they said LG they are loving and peace people. Or we could say that they are peace loving people. Uma dia be jire no America domo. Tano na ko be yo na da fo afota now. Wana ko
mama lo jire cover ko o hede megbe ta akpa ne wa ya ta fie be no me ku nyeli fo ya do na do gwamede o le nu ko wole ano video da menu ke be oh ya fika ko ke mi to I feel be maybe ahin wole e fie be menye be do boale wo vo nu nye jocho inside yes the dog okay me akwa deka me aje go mecho sanguine me aje go mecho sanguine dogbo ebe ejijo na ebe o le fa ebe o lo na me gaglodo me ganglo ebe ya ke ma bi ebe amema o lo na me o le fa ni de kama kona be amema wo a zigeda ne mele nkuda no amema wo bro mele be o kona jijo bo kona jiku ha kabalo allo biko be kaka abele kele bro be o no na jovia o wona nke ya amema be o kona jiku kaba allo leke normally akobe ame ya ole ne mala obe jiku meva na kabao okay akana o vala esena okay wa no nyu keke afi na ndehe isesena wala ya akwebe o de obe jiku blo ta no vaha esesena afi o bobona odokyo ta ole hame godo na obe sanguine ole sigbela mafia be odumeto de siade have those traits so ta the cover don let me adogo le wo agbe yi yo me apobe yo ga toro vide amodo cholia o ko sanguine attitude vide ko choleric vide o sanguine vide ple melancholic vide allo sanguine vide ple phlegmatic vide ta apobe mata akwa mere ato asibe ame ya me vi ame ya nyu they have a bit of something else that mixes up to make it whole, but they are quite rare. But bo abe amodo liko sanguine, melancholic, choleric, and phlegmatic. Okay. Me kuma bia bede. Nenye sanguine fear. Maybe enonye choleric, allo other temperament. Ya enonye enope temperament that have effect there sanguine mata ame afọ me vi onyo afi jo ya ko nyo ya ko anu ka personality a change okay awo pa o behavior kule nanola a change de hehe ya o kota ka me afọ me vi onyo la ya ko nyo ya nata wa no gbogbo be hehe gbogbo ya me na odi do me sewa we to fufule mi adonga aha wan be vinyo kata ya ka me ya la o gbeno no to fufu me ya do fa ne ma ko ya le me an kata ya fa ne ma ho adibeni atore kata la me le totro edo atro baby asegbe na uta na la round la enu ya wona etovo so when he sees any other person he does something different ata mo be na ma le school la o gbeno no level akano va pamela etro because ekpo be o kolonu ibe na me ga no le tanu va pama ejebe ne no abeleke he etokli no o glone akano you school na etokli no me le fuma kwa akpo be ejebe ni ade yo idoko yo no me coffee aha donc akbe ikefia be zigeda mi wona to kada de no me ya ota ya do ya me de abele na gbe sanguine wa uno na fa ulo na me fis no nya do fire kwa jiba mesia me nya be evado vo eva zuna agojeje ya do ya afi be wo ole kalo wa allo do mi take ne personally be
enye to le nke mi wodalo enye te va be ava de do ki fia show ben ki for maybe ami pe sukra be le gbo ami pe te from me pe no me ki mi akpe dog mi pe wona ya le kama gble kadodo fe wona da emi nya sanguine fe to blon kwa mi se mi agere mi akpara bere sanguine wode leke o fe nonome nonale kado nyame okay mi kweva ntu ple nyonu fe kado nyame gba to gbo be kado nyan fufufu mi gbo ga ke egba mi gbo ntu ple nyonu to ntu ple nyonu fe kado nyode le sanguine pakpaji me emegbe mi ava maybe mi ava kwe sanguine ple choleric de leke o fe relationship ano nunca we anye challenges a ple mi sanguine ple melancholic de leke nunca we anye kuhiawo ya ke fifi meje mi alen kude sanguine kun sanguine le relationship me de leke fe nu wona o ano leke e nu wona affect epe relationship okay ape enu gbanto ma alo nya gbanto ma gble nye be relationship hele ji na mala nyonyo la menye lolo manai tayo not in all cases most cases la inability to identify who you are or what your temperament is tanenye kple sronya mile mi je agbegome ya mi leko ya ba kpobe mele na no wo mele ejije na yo egbolo bu kekekela ni metan le totro mi hwa nene ma me nye ha menyo nene ma mejo ta fia be meta identify enyebe am sanguine ya che meta identify do ku bede il different from enyo nemi na jesi mi adoku be ame afo mevi menyo ele mejo yo partner ha ele ojo ta efia be mi anu osro enye sro dede mi anu osro kaka a tolerate mi anu sanguine esia ye gbogbo be jijola fun me no vado afun me kula amesia me nya be vado enu ga le tetereji o ele jijo pole yi tamu wa globe o ndeke me le sia fi o le jijo pole nu ko le sigbo ta normally sanguine la ekpokpo be jijo la fun me ta nanye be your spouse or your partner in relationship ele different he gbolonya de he osusu be wa dojiku ka me dojiku o konya fa ko gbole ko ejo akpobe calm nerves down. The nerves are not that risky any longer that could spark any argument. Takoba mo ro kwa senya ko joke ko dem ako fefe dem ko o move on. Gake sanguine plus sanguine ayin no chela achema ganyo. When you two choleric and choleric staying together is also not the best. Ejemi asemi anu go merciful akpobe ile mi o make a challenge mi o komi abite mi le mi anu opo lo mi abite mi le you are heated up America blend of your America blend ko mi agata mi ta ejemi asemi adu ko go me le zozo yi yo me kaka yi de surround pe nke ko internal jinye na magbe na so for le senye na kwa ke ma fe magbe mi ba si police solu me ki o fi fe ko bi te wa gble na be maganya mi anu chito si gba fe mi surround fo le mi adogo la solu me ko mi adogo le mi adogo la o mi yo mi anu le kaje fo maganu afere kame a night together akosro mi anu afi aba decide be yo yi mi anu de fo vovon ko enye gbododo nyawo atako no enyama kata ngbulo akene metan le wo partner gbo in relationship aka fe wa ba yi de sro mo manya o personality traits o manya o temperament o akobere ameya de fit tonya nyata nonyi etefa adija
Numa ke de le jojo ale gbegbe fifia be akpɔ be srɔ̃ ɖe ƒe le gbegbe na mo. Wo de srɔ̃ gbe next week 2 weeks 1 month. Maximum 1 year bi ase ko be o. Ame ke wole o be nu ka dzo o be gblɔ nya ke. Igblɔ ne be ne dzidzɔ yi me di o be te wo gblɔ dzi ko le. Fia ba ame mala o temperament a level. Mata tolerate nya ɖewo mata axɔ nya ɖewo ta. Akpɔ be ebi dzi ko ebe ya do le me. Ta edze be mi srɔ̃ mi anɔ be temperament. Akpɔ ɖa be ekame le ekame me le. Ne ya akɔnɔ agbe ɖe ŋu. Hey dog, efia be de ndo le simple apelo. Very. Ndo le simple apelo. Ale gbegbe. Efia be nenye be mi tenya the temperament you can have no me fufufu yo. Ye egede kadodo nyame etin check nyabe okay ame ya ni paklibi zozoma. Epe nu sepe ya, epe bojo pe ya, epe no me ya. Ye maybe me decide be ma continue with her with eya ama manya ne one cry I will not take it personal. Yeah. Manya le kema zokli ma sego me easily ela be abe sanguine ale yo ejijo problem me sia men maybe ekpo maybe epenchu whatever ina oh every video mrenu ma sego me ne be oh ame ifu me vi onya nene ma o le nyepe suma yete fe bubu ga ka onyepe mi menya temperament awota eva be nen mo jojo ma eva sujire le ko donc akpe ke mi ajo mi ava continue le sanguine ji e ke mi ajo with the other temperament mi de melancholy ebe wawa o calculate na nu pa ape wona gbanyare abe o me gafo fimi. Okay. Melancholic tola. O konan de sade danari de dodonu. Eleke noa yijila o plani kata afiwana. Ne indejo one bo vami no nyimi gbele. Ekaya avo ewole. Apobo o won de sade de dodonu which is far different from sanguine. And I consider myself to be sanguine. Okay. I consider my wife to be melancholic. Okay. Afis ronya wonane next week. A plan and the sade ke ajo. Eleke wa ajo. Afi awe. Enye manoni. Mano chacha no yi. Nenke ke do body. Kata kitikitiko. Ba ajira do kunya doko. Ta vifia for instance melancholic and sanguine anani. Melancholic abia soro sanguine be le September bere dodoka wode Christmas wumile. Miawola. Sanguine bo eyi leza gbojide. Ano procrastinate, ano tutudere ngogbe kaka until 23rd. Afi wa bachobe chewo mile. Kenya akpobe nesro menye na wola. Be bia o me den mota nke la si okowo. Sigba me melancholic nyo. Tani me na kponyoro oko ejreva. Ho melancholic. Ni be odi ata wura devio eje gome. Ho. Enke wa play enmuno e wa list kodari. Enmuno nde sia de kodari. Fike yo wa kpo gale eje gajo dari. Mo kata sanguine ma o. Macho de kalamo anke vaya ko ewo ejo macho america de susumo aha efia be melancholic wa me be do le jichi ape awo ba loko echi be no dodo no that sometimes I feel be do le pressure that eji laser eche bojiria efia be menye person menye ewo esroto kamada maybe any sanguine or any the other temperament. Many owo tayo le and pressure water. I get jojo me tayo jibe no.
dodo nu da akpɔbɛ le aƒeme ame ɖewo li awu ke woado dzo ɖe agba kɔ yi dɔme ele na wo brada ku ɖa kaka va ɖo fi ɖe agbe ne mimli ɖe agbe teƒe ɖe yi ƒe le wo ŋu awu ke woado ele kɔsragbe ne woayi sɔlime awu ke woado li wo plan ɖe sia ɖe kɔ da ɖi eke dzi woaɖo woɖo wo dzi kɔ da ɖe ame ɖe lia afɔ akpɔ weather akpɔ activity ke le si le dɔme aƒo wòava ge ɖe wardrobe ma anɔ tsatsa be awu ka ma do wole vovovo ye mi nɔ tsitsi etɔnye gblɔ na mi be ame sia ame ne ɖo awu dzi from Monday to Friday womenɔ gɔme se o mi tsi vɔ hafi mi ame ɖewo mi va be sigbe wonyoa eɖewo li wo be wo save energy eɖewo li la ele ŋɖe fia mi be sigbe wodze be nanɔ agbe ne ame ɖewo metsɔ ɖeke le mɔ ne ŋu ke vɔa ne mi va kpɔ ɖe be ɖe eke wɔla alo amia va tsɔ awɔ zɔzɔ ƒo le ve segbe be ɖe ele ʋeʋẽa dzata ŋdɔa fia be la awɔ ɖewo pɛtɛ wo ƒo ɖi ele kpɔ be kae gaka ɖe me ya do melancholic mele si o akpɔ gbɔ be i plan yewo nuwo eke he wodo gbɔ be yawo ɖe agbe ya ne mele radio la enye eɖo dzi kɔ da ɖe ekpɔ gbɔ be ele teƒe pɛpɛpɛ hafi keke ne ɖo. ta ya sangui mese be wobe sangui na tse womewɔ nu ɖe ɖoɖo nu wakaka nuwo ye fifia meva ɖe melancholic fie ye melancholic arrange nuwo da ɖe ye meva kake edzre dzɔ alo fi ke woda nuwo ɖo ye anya be fi ke wole fifia va le dzi me le kpɔ o be bi sangui ɖe va dro pɛpɛpɛ problem dzɔ awo ike menye sangui tse ƒe fɔt ya be o sigbe me wonyo kata no kaka no da ɖe no yi kaka gbɔ enya fi na ni ɖe sia ɖe le aha gake ava kpɔ be eya ta me gblɔ do ŋgɔ be edze be mi dze si mia ɖokoe adze si mia be partner alo ame ke mi le mi na anyi kpli be ne nya be sigba mi ele ta ne wo va dzraɖoƒe la abia be miadzre ɖo anu be awo ne dzre ɖo pɛ ko fi ma wòkɔ nuveve ɖewo kɔ da ɖe axe ya nya la ewoe yɛ teƒe ɖoli ne ʋe ta ehiã kokoko be mi nya mia ɖokuiwo gbã ne mi nya mia partnerwo mi nya ame ke ƒomevi wonyo ane na nye ko akpɔ be wòkpli mia anɔ anyi wòadidi. Temperament ame ɖewo le he womedona yese ko tege ɖe xɔ me woanɔ nuwo imagine ele dze abe medze ma kpɔ leke le nuƒo tso melancholic nua ko abe mele melancholic kpɔ le wome ami eme nene. Okay. Melancholic have that trait vi ɖe ko gake ame ko have wo ne phlegmatic okay. Womele nya di o ta esia ko wole wo ɖokui si wole kpo menye be nublanuitɔwo nye o gake wobe enya media mo ame di enya be womele nya di o ta wole wo ɖokui si kpo wole wobe kɔna me they are introvert people. Okay. Esia ko nya de sia de ko kipi wole wo ɖokui si anɔ teƒe ɖeka nenye be fi mi ana kɔ hunyahunya ve alo masɔmasɔ ve ko wozɔ kpo ko wozɔ dzo ame ɖewo kpɔe be ekpena ɖe srɔ̃ɖelawo tsɛ ŋu le ga ɖewo me ta ye nye ame ɖe ke he le hohohoho ya va da ame ɖe ke he le kpo wona kpɔ be eyi yena da ye ana kɔ problem ve ko emia nu ko ezɔ kpo ake ame kewo le hoho woati yewo me eyi le egblɔ tsɛ la egbe me le nya ɖeke gblɔ ewɔ efia be medze si ame ke ƒomevi enyo be ne wòna nya wo ko ne wòna kpɔ be na le kpo azɔ dzo ko edze be nya ne wunu ɖe fi ma gake ava kpɔe abe ɖoɖoe be ma de me na ye menye sigbe me wonyo menye dzre me wonyo fi mi he fafa le fi mi ya nɔna ta nenye be ame ɖewo le wo be mi yi ɖe party ya crowd ame gbogbo dome me nɔna o me di o me di bi anɔ fi mi o. Me be ɖokui kpɔ o le. Awo menye ɖokui kpɔ o le o sigbe me ya tsɛ nyo akpɔ ba ta nɔ xɔ me 3 days 4 days ame ɖeke menya be le xɔ me o vɔ eli
Mado. But when you're phlegmatic, Yeah, phlegmatic. If you're get a phlegma. Okay, big of a phlegmatic. Ne phlegmatic, who don't know you. Eke I'm here for 3 days. If you have 1 year, what time of Yes, personality traits, so Charlie. I'm not the one phlegmatic. Ostrom allopath na channel phlegmatic. Akano dibana yo trola America tan switch vile. I get to the other areas of sanguine and plutoma. Gake akpobe betema ga fat too much but no pobe we got fat too much man anyo America switch vile. That behavior and attitude will also set in. So most times na pobe amefafa over dogola achema do nyo too much. Manya nuka agbolocho watere no viejio. Ta amesa melenyare domeleyi. Emi abite mi la pome. No menya mi ba GV avanye choleric. Komi abiebe alobanye melancholic. Abiebe meka kunvi we enyu. Amera gbowe maybe echo eto family member degbo. Do wa gbobe bi kale be mi avin tonto e. Mele mi o mi lo ga ke pofi ora. Elle hot lo le fait de sia do yiko nu kaka le wo sigbe ya chejo akemi susu bele ke yo le la yo vi o ha oni no sigbe anata edokra akobe Davido o jople emia o wana mia wa amo trene na ocho devi mebe mega wo mia wala mele mia be family mo wa ko superstitions and traditional beliefs cultural assertions no ko ba pe agbelobene ewo mi alife abe ewole eleto enyu ewole lo nya o le za mi agbelo ake ami ojojo me o cover ma ta phlegmatic to ameve ata GV manye phlegmatico nukma modo onyo o GV la evie ba bien eso po abayi megba ko ruler tape measure please scale ko dareji anu measure anu pobe yo togbe de na invite o be bien pa ko over le relate down ya chojojo mo ko fe ma na me nanya o ko ya cheva sro be ble fe be do man edegbo me nyo kun yo no suffering from these issues one be edegbo me ka gbo de he ko fu ko venam ta edo wa glo de vikede kadeji be ivi onwa amjo anu be yi melesibo ta de vike matancho you afọ no na won kuma na di wazoni di oto onu o ngati edi kola mejebo agbenono neno lo ta wa bia be me ka fo me vieke ya chesigbo ko ve akpe abele ki egbele be de vie josibe o le fosi be ne tro maybe emia wole obe by force ne tro ne wodusi maybe the videnye melancholic fear a low phlegmatic always HB ya no home HB ya maybe ya strong le home alo ya no like yento ya no you have your personal time ya jilova le fudene obe come city obe fa woleke obe nkemiri atan defune devia defune mais sigbe me ele force whenever so sigbe ma atawa globe e wonyo ni vike we am de sro allo boyfriend la so because e sia ye tere home ese kwa wanu be mi ato ki mi do e ku kete fa me sia me ko we na fa ko ba tere home ma do America po na me jiro fa me o yo am sia me be ni do e be o ya bi ano home vile edenafo na menya sigbe me ya nyola efi ne onya sigbe ma me enyu afijo e we bi atre la efi abe we nto me samie gomo ne tan se devi ma gome nya be sigbe me onyola kemi evo ejebe na akpedon
menye va kpe ɖe wa force be ne va nye indeke medzo kpli o. That's why we do say that yes, we are inculcating the personality into the person. Ta nano ko asro akokpe enuke me ameke fumevi onyo. Ejole akami di bana gasro nde cover okokpe ema. Akama ganbani atre completely. Ana akpobe o le gboglobe amejivi wa meve alo ton. Obe nyɔnu ɔlɔ wɔme eve wu etɔ̃ lia. Because esusu be la o si egbe na o wɔle o wɔ ɖe dzidzi na leke ho di. Gake ne ebia ame bubu la ya tse like etɔ̃ lia. Because ame le fa leke nya le kosi bɔle. Edzo la ƒe me eva di ko kple amewo le free kple amewo. Edodo etsɔ ame nde sia ɖe ata yi kura va de tɔme na ame bubu wa wɔ nde sia ɖe le yi ke atrɔ gbɔ. Akela wobe nɔviwo la isia yi la wɔle ata nɔ babia be elele tse nya gbale si gba mo do no gbɔgblɔ o susu no na le si gbe ko la be la be nɔviwo anɔ xɔ me isia yi anɔ agbale gbɔ wo be le tsatsa akwe kple agbale o gake no ŋlɔ dodo kpe ya xɔ first uno nya kemi obite gblɔ ta fia be si gbe me onyo mata nɔ abe nɔviwo no la be nɔviwo le xɔ me isia yi tsɔ agbale me bi ma o ta gbɔ ma kɔ nɔviwo tse wa nya agbale lo because yo le kene ta mi le sukuxɔme vovovo ame ɖewo va ne ekpɔ wo ma va sukuxɔme zi ɖeka zi eve for the whole semester alo term wa ma ŋlɔ dodo kpɔ wa pass ame ɖe le dodo kpɔ ele class va sia yi bubra le nya se sia yi afi wa ta a pass ame ɖe le ese ne dodo kpɔ time ɖo ega kele nu kekeke afi kɔ da ɖe afi ya va ŋlɔ afi wa ta pass ame ɖe ya le wɔ kemi obite va do tse la efail ame ɖe le ayi ata bia o anza ne yɔ ne tse be na ga spell na afi wa ta pass mi le vovovovovo ane mi yi suku ya va kpɔ nɔvi ya be le ka mi ele esrɔ̃ nu esia yi ta yi tse nia na nu srɔ̃ esia yi ya da si le wo personal life and how you came into being kɔ da ɖe xixe akpɔ be enuwo ma nɔ dzidze na o ta eleke o le si gbe ko dzɔba mie ne no eke o hia be ne srɔ̃ kpe as personality traits alo behavior ya wa anɔ srɔ̃ viɖe akɔ kpe ya wa ade blibo. Awɔ gake dɔ enye be miame geɖe
matuo. America matuo. America matuo. America matuo. America matuo. America matuo. Hello? 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 We are talking about the choleric global. Maluku menya fika okati. Ta strong amanu nyamude. Amanu magba photo gbana molo. Daniel former There is a possibility there. Alele Daniel former Yakuga na maono noge. If you have a lesson, Mukata, so I'm We do taflachena. Au mi do taflachena mi be mi yivie mi cho vie meku mi trobo donc les filles abejo ela via mi nyajige mi no poncho cholerico aleike open no mele ebe they are decisive nyayonya do that time kwa atma no tose ga kai odo ya ko wala me kuma jibe na yijina dolia no pobe eke glona yo enyowu yo to they take it ake pata nani a plan nu awolo do pesi unlike amodo wacho and bene yo ko supply po be like o chekwe dolela they are dependent on others like the phlegmatic. They depend on others. Ta na wona agbelebe mi wele kwa na mi ko nde say da ko we do ada ho ele mi awe yo bo one obia ta na bia ola one be aw because o medo yo ko ndeka cover na ba ko problem cover choda ba globe yo we gbolosibo alo yo we be alo ye be na yo wele tala they depend on you aka choleric la melene ne ma no problem no ma nyo sigbo la agboloto na elno alo melon la awo nke obe yawo awe efiabe ne phlegmatic nchu le choleric nyonwa akara be vile kene nyonyo va nye nchuo how will I put it? Nchuo nye choleric. Okay, I put it this way rather. Nyonyo nye choleric. Fear. Yeah. Nchuo nye maybe sanguine. Because choleric maybe ya do dan play sanguine no. Alo maybe ya hwadan. Zigero mejina bia hadanu no ikele susuma ne ekpebo wele perfect ne iwe o ya acid de enyonu henye choleric de how would this thing disturb of a marriage na enye sigbe na menya gba be sigbe me onyo la menya temperament la ma enu ma no jije nwe do
cultural differences chel leme ya gbolobe lemi abe efimi ami kpomi adokeola obenchu ya nyeta tane mi chola mi be nchu o decision yenye final bon choeke ya dokole fa kola yi kanyo le a bit okay. As I said, my wife is melancholic. Ya che I did me well at this time. And you know kakiadoji kama po elekenyo body system here like we talk okay, give me well. Allo maga well. Agboro ma po be o enye delay mo ta eleko be mi well ko mi ko. Aha, ta agboro anu be am ase ba mara aglobe melon because me be fafa never. The most important thing in all this relationship life is for you to understand each other. As you play along to actually move on. And only because okay, Choleric. Ejanyade goma fi mejemi aiji. Okay. Choleric nyonu. De. Phlegmatic. True. The magbe anglonju. Hello. Our culture. Mejemi azoya culture. Abele keje gome bejemi unu. Okay. Be nchu ofa. Ebe nchu nyeta. Nchu nyeta. Let me have a culture man. Yes. Enya he nchu ogblo. Even left man, that's the final. Yes. And me pomo maybe aglobo leke we maybe me we nyido. And nke nde kama va kpode jesi yebe menye be nchu chelo o drill gake because of the culture psychologically la a shape of a thinking pattern that sometimes cry as ncho esro atemanye alano perfect in something gake ncho ma bia sro ayi ncho bubu bo hey is not perfect in that thing. Just because miape set miape culture like avano nyo bia nkemi vom nyo nyanu le perfect in that gakele kavano nyo bia then ya ne efia nkemi emtu keme nyanu obuwa ya aba bia. So in this case choleric, in this case of choleric non play phlegmatic. Okay. Hey, zigeda mepe culture oglo na be no other but temine. Because it is not allowed, that relationship like your own, it's not allowed in our culture. Okay. Aha. Dog meku nyaka aglocho akpaman. Okay. Akpe. Let me have a culture messy way. I can ko enu makata ve enyabe nyatogbo over here. Yo wenye dola. Emi amama wa onya apeji pola. Ta ameke le do da cover. Ameke nye breadwinner, ameke le ndudu ko bere ekponoji mi le dudu a. Eya si gbele. At those times the men work and the women keep the home. Ta enya they said the intro na gbolokwa nyonwa say. That's why Obenyon are very submissive. Mega le fear o. Toto AI generated issues of fear. Mega le sibo. Nyonu do le do wo wu ntwo. Ntwo fifia okufia wu nyonu. Ntwo del sorry. Okufia wu nyonu. Nyonu le do
la fejipo edo le otu ho yang cho le me edo le yo le rent he edo le yo le school fee he edo le ndudu nde sere la fe mala nyonyo le popo ta nyonyo maga no gade anon ke mi obete o ya we ti bani agadu ji ple o nya o be yenye nchuta ne be susu mele o nya mori wa anu be yenye nchuta eje bani na gbolo ko nye final enya ya utan dona nenye be o makpo solution na discussion ambeke bele no vie gbolo opposite ya fi ancho be ni take decision ya veto as the manpower be okay ibe you are wele nebe you are wele no nyebe wele adegbe mi awede fine atangule be ibe no you wele kakene nyebe nyonyo ele adegbe nyonyo ele ndesare wo ya wele gbogbolo be no you we abeleke wele di will that work no that is why most times me asebe nyonyo odu nchuoji nyonyo odu se nyonyo nkume do se ani ko be yo nya woko e ya wo wona aw menya sigba koyo ada ole o gble o seme ncho seme be eleke ile gbolola enyo mi wesiwe tanel no deji me gbote mi o dana o ake doko elepo be ejebe ne no sigbe ta edo agbolo nya gba enyo nyo ko to be ne ba buta me no kaka akpo be nyo tonyu ne yowo ne mi wela me fia be gbote mi o enke ko ngenya o blona he nino sese nyebe o ya na strong duji o siba ele ko yo pete yo le we kele mi le group me ntu de sere be le yo we ke ja we ko be o istro le ko be yo we la enyo wan be nuka oda na we du aha ta anu ma katale ta phlegmatic man marrying a choleric woman is also a perfect thing. They can match. The only thing kwenye be no menyao mekafu mevi minyu mekafu mevi o partner nyu eya ko ya no tame bubu kakene nyabe amekefu mevi onyu nyomo chema no imposing on you everything akwa yakoso pleo ata nchu do le na le bloka ka do bloka cafe be o ma yisibo le bloka okay yo ele kenya be yo we mi we emi we kaka na me vanyore kwa to kwa no po ma blame ma wonde ko kwa to kwa no po the next one they may we are global okay let's do it the way you want it over akpe meku message deva so Sarah gbo ele bia be ye pakple amede yo le zozo efeveya okay englo cheche pen ko de figa ke meku matayo cheche pen ko matayo cheche pen ko ebe yo le zozo le church de obe you make ide o papa mo allo there are certain things there should be space gakele doc fe nyanwa o nye bejebe you are nya you fe temperament de leke you are we ape atamanya you fe temperament Sarah okay yo akpe menye lekonia menye Ghana code kill meku no mi akomi pe country nyanglo country dete fike mi le bia cho mi nglo country adete mi anglo nko ha meku yo akpe sister Sarah ablaka magbeleva yire nya solima oba vovo kwenye gbododo amedo kuiji madure ewa sugbo vovo nyebe ela mi egbo ila feme le gbono bi jesro gbeno no o live ikola efia be bi desro le mi ado kwesi ma mi hwa o mede mi
no o vu agbo na mesi am fifla ebe mi ava no mi abe partners ogbo ameke o mi so clear iba no ogbo vire mi accosted the over temperament la ma nyenya via jo amese ma fofu amenya via jo crown anata esedegoro le soliado mebe meganyamiano gake ya chele numle ane kpobe atandu dokwe oji mi atanai adoje edole amodoa game ko no dada ko akpo ame o temperament edole na du ame ejiko enyajo edole ame bi abawo ele alo bi abami ame ele o ko enyajo da menyo kokoko anan abe sronto la peme ya kwatan kokpo ame o temperament akan ke menyo la wu na menye be abele ko ogle ni le solime ko mi du ogole amrenye osha de kanye chorister mi dogo e ko o le ko o wa sile ko ojo solime ko wa dogole messages dole ma abia ndole ma wo ta abakobe imenyamie ko because Solomea how many hours so tamitin pretend na mijibe mi genuine Solomea football mijibe mi genuine osofo kra meso tela mi lena mi adokuo mi suba Solomea ho me ko mi ata no holy le ane na ifimi ko wodoku obe le holy nke le tamena wa fele Solomea la elevo srotoro oma met the 2 weeks o the sro no kaijo over ida family for the first time the two of them are living together odanu oduvo ya nchu oba kolo agba onyo kwa agba dari ya nchu oglene obo na nka ya akule the third day the fourth day 1 week vai sigba kolo menya le popo na nchu le nchu wa fema no dumu vola me sa me kolo agba ko dada enyonyo wa fema to kwa agba kata koko na bi enwa ke America afọ akole ekponu mate fopore ela fedo menema o le vovovo onyabe o menai e kponu mana onu opo ado edo kabawa o de srovo afi o ba kwe dan cho no insist me na adu move ko na kle no nyo jobe aw nu mark the day I come mama cover srome within 2 weeks oma ta mele gbogbo na fo agba ava no nchu ogbo alojo nu ogbo la feme be iva be avanya temperament aw mesi gbogbo melo ake na mi ata anai no nye kike bi ano onye kome mi ano during the day whatever let me am ebo pele alo magbo mi am ebo ba paja nisu egbodo doza no ko woni ya tane me igbo me va gbo ndome me dola o ko ebe is normal ka kene unke by 5-6 o'clock ame dola ko me va ye ko be o mi le o alo mi su egbodo dola ame juro je fe ko ya wonele na egbe wo po me dole ame juro je fe de fifu la ko bi ave fika soro la fe we ba le fifi che o fe cho ko ezunya na o ta nyata asro mi anu anya mi anu nwere le yi gede me mena kokokokoko nyata re kome atu hore mi adu ko onu kake ahia be ni Solomea la only losing out the policy ble doctrine vile amodolia o ma po paple mi ala sikra azo be yo supermarket enu flavor o ma wo no na po ko odinya na o ma ga desro na mi amevo da enu se apa avado time da ba ko be amede equip enu and make it from a vitututu onyola you have no idea. They come to church and they portray to be holy. Kakeno do afemala o levovo. Dog. Enya ke ejebe merekuku eje miaga kpova.
Elle avait Enyala, question au gars les amis, je veux bien, Enyala Vivico, elle avait la Vivina mieux, elle est Vivico. Je vais bien, donc, mi de coucou. Allô, allô, ma check message, ça. Donc, je vais la gava, mi de coucou, je vais la gava. Il y a pas de time, elle va y. Ta, oh, message de gavaga ki never time ever yi next week me carriage be dog ano mia gbo mia ayiji mia va po nu ke tutu je be temperament o ka pété leke he wa wo mia pe de ka let's for them leke ano agbeplewe leke ano agbepple sanguine be so de nanyo melancholic opete mi ava kpole ke anu agbekple opete be so da nyu mi aga eji nu ke o nuza ta next week a me de koko me ga nglobo nya fo ganyi tu kwa na kpo Evenigba TV dog mi ape yi vai ta mi ase de fi mi aga avayi ji ya kama jibe na glo enya susiane no bolo na jibe adogbe na medo ha adogbe na wa fi mi ajo ape nyonya susuane na mi enye be afi mi aga yi ji nkaka bubua yakata mi bo mi adokwe be enu yakata mi yoro odumeto kai me mi anto mi le nyabe partner de ekamole na eta identify for all this while you have lived with the person okla mi na ya ejebe na ata akpeje sibe ameke fo mevi onyo nyenchela ameke fo mevi manyu benemiva eji yiva ano relation e pobere o ta elere ncho ima wolede eyata oyila alo eyata owala ta anyobe mi identify mi adokwigba identify mi abe partner bede temperament ka ele amasi afene mi vaji yivela mi atanse gomenyele medogba na mesiame nya le todo biko medogba na mesiame ne nkakabubu gado ne mauna fomi kwa naga se mi anko apena mi bekaka do medekuku ne me jago me plemiwa mi ato ikenozia me plemia enye senior lecturer le Whole Technical University wona noza council na mo ne dowo pa down the do never hospitality pe enuliza ojebe ma komucho next week ha ma glo social eya nozia meplemi pedemianu mijaka enyaya ke enye ameike hwedeziama nkonye fuli Veronica ke magaglo na obe eza nanyu fidagba na nwan plemi baba le danya fama kwai kunya bana na maono nogalo ebi amale so nukata so amane nyamure amano magba do bana mara danya fama pa yakubana na maono oh wagaba nyaba gajeye do kwanya dizuga gawa oh wagaba nyaba gajeye Fama fa, young man, and I'm all on a girl. If you have a